Siyathokoza edlozini. Ingane zedlozi khona kufanele sicacise phakathi komuntu othwasa kugobela angithi nomuntu idlozi lakhe lisithwaselayo. Umuntu othwasa kugobela into yakhe angithi iya ngakwisiko kakhulu. Angithi yes iyaya kumoya kodwa iya ngakwisiko kakhulu. So ukuthi idlozi malisithwasisela into yakho iya ngakumoya more than isiko. Angithi sokuhluke kanjalo futhi icacise lento. Angithi ungadideki ubudlozi bakho lasithwasisela owenze njengomunye umuntu mhlawumbe imisebenzi izinto ezikanjalo ngoba into yakho iya ngakumoya kakhulu. Isiko likhona lapha nalapha akufani nomuntu othwasa kugobela into yakhe eyimotho isiko than umoya. Asifani, asiphiwa ngokufana, ngesenze ngokufana, hamba ngendlela wena ophiwe ngayo. Ngiyabonga kakhulu.